end up already filing. Apa ini Elora Pens? Then you share your testimony. Selepas share testimony, kita mesti nak share dalam combo 139. So kita start dengan orang macam mana buat PE business. Always start with company kita, nama BE International. Okay, kita start August 2017, plus and minus sekarang 8 tahun. Alright, how to be a member? Jadi IPO RM60 sahaja. Lagi pun you dapat free gift RM56. Ya, so net you bayar berapa saja? RM4 saja. What business is there you only bayar RM4? Ada tak? Tak ada. Okay. Lagi pun you dapat apa? You pay 5 to 15%. Okay. Kita ada office di 5 negara. Alright. Office di Malaysia. Lagi? Hong Kong, Indonesia. Wah, good one. Indonesia. Well done. Okay, ini jadi member saja. Alright. Tapi dalam 8 tahun kita ada sekarang 71 RCCA. Hebat tak? Baru 8 tahun. Okay, apa ini RCCA? Royal Crown Council Ambassador. Ambassador. Mana jadi Royal Crown Council Ambassador? Make above 1 million. You're right. RM 1 million in berapa tahun? In 2 years. So I nak tanya you satu soalan sekarang. Mengapa tak nak buat bisnes macam ini? Betul tak? Berapa hebat? Tengok. Baru join, baru berapa saja nak? RM60 saja. Lagi ada free gift. Hanya 8 tahun pun belum sampai. Ada 71 RCCA. Ini company tak hebat. Saya tak tahu mana cakap. Sangat-sangat hebat. So, how to start BE business? First step. Jadi ambassador. Okay? Okay, how to be an ambassador? Erwan is here. Okay? Erwan share kepada beberapa orang, say 10-15 orang. Erwan sebelum Erwan share, Erwan beli satu set Elora Pens. Okay? Then Erwan share. Ini yang join Erwan. Satu set. Okay, 1, 2, 3, ini tak 4, 5, 6. 6 sets already. Jadi, dia akan share tu. Mengapa dia akan share? Kita ada di sini, upline akan menolong share turun down. Yang terpenting seluruh team, another 10 sets. Bukan you alone seluruh team. So maksudnya 17 sets Elora Pens dalam 1 bulan. 17 sets equivalent to 12,000 SV. SV equals to sales value. Okay, 1 SV equals to RM RM2. Alright now. Okay, so dari segi ni faham. So 1 month dah capai. Congrats. Okay, you dah jadi ambassador, which is the first step. So your soalan is, you akan dapat apa selepas dapat become ambassador? 17 set, 12,000. You get cash. Okay,
4 to 5K. You get PRV 2,400. All in 6 to 7K dalam 1 bulan. Hebat tak? 1 bulan saja. You kerja berapa lama di market baru boleh dapat? Manager kerja di luar kurang-kurang 10 tahun baru boleh dapat gaji 6,000 ke. Betul tak? So this is the first step yang terpenting. Now 139 marketing plan starts. Just like you now, Ambassador Arwan. Tengah belajar ni. Ha? Tengah belajar ni. Sekarang baru tengah belajar ni. Sudah berapa kali? Tak master, tak master. Dia kita tahu ni 幼稚園咁嚟教。 Okay, so sekarang Ambassador 139 plan start. Okay, 139 marketing plan. You dah jadi ambassador, right? Macam mana jadi ambassador? Capai 12,000 SV dalam 1 bulan, which is 17 set. Okay? So dari sini you punya rangkaian, mungkin this one want to fight. Okay, this one is your fighter and this one. So you are always number 1. You selalu number 1. Ini. Alright, you nak cultivate 3 ambassador. Ini 3. How to cultivate 3 ambassador? Okay, kita pasti nak hot dulu. Kita dah jadi ambassador, right? We do the same thing. Make sure they share with all their friends how we do. They do the same thing. Tapi kita as upline akan turun, okay, pergi bawah team and motivate them and bring them up to become ambassador. Faham tak? Yang terpenting adalah setiap hari action. 3 appointment, 4 appointment. Sebulan pasti boleh jadi. So, ini 3 nak jadi ambassador macam mana? Nak fight di BE business. Ini 3. Alright? Selepas ini 3 jadi ambassador, yang penting duplication all the way down. Ini jadi 9. Right? So 9 ambassador. 1 ambassador sini, groom 3 ambassador. Just like how you cultivate 3. These 3 cultivate their own 3. Jadi 9 ambassador. That work income company pay. How much? 1K, 1K, 1K. Okay? That is the first line. Okay? 3K. What about second level? Second level? 2,000. So that is the thing about BE that is so hebat, alright? Why BE got so many professionals and businessmen all join? Direct bawah dia. Directly ya? Asma. Dia biar nama Asma. So come back to this, why BE attract so many businessmen and professionals? It's because the second level here, the marketing plan is so solid. 2K times 9 become 18K. So kalau you habis ini 139, you dapat 21K. For your information, most people achieve this dalam 1 tahun. 1 tahun you must earn 5 figure. Alright, di mana luar apa kerja you buat, you tak akan jadi 1 tahun 5 figure. Tak mungkin. Okay. Lagipun kita ada car fund. Alright. Kita ada house fund. Kita ada VVIP trip. VVIP trip times 2 kali. Di depan kita akan pergi tengok upline. Your upline isi Rahman sudah nak pergi lain minggu Tokyo. Best tak? So how to achieve car fund? Car fund here you need ambassador 5. Okay. Apa you dapat maximum 7,000 per month times 4 tahun. Okay. House fund macam mana dapat ambassador times 7. Maximum berapa?
6,000, betul. Per month times berapa tahun? 20 tahun. Hebat ke tak hebat? Sini 1.4 million. 1.44 million. Banyak tak? Siapa tak nak buat bisnes macam ini? Betul, right? So, kalau kita betul-betul tahu ini bisnes sangat baik, kita nak fokus tak? Kita nak betul-betul fight tak? Kalau betul-betul nak fight, caranya sistem education kita betul dah proven. Hanya you mesti nak dengar upline cakap. Okay? Dua benda lagi yang sangat yang terpenting. Attend weekly meeting, attend events. Ini dua